Шалпадан бір апа бар е, мен шуларға үйретірем енді. Шуларға. Ол ошатадыр е, аш пішіріп тұрадыр е, келуге әйда деп. Анан янынан туфан да жүрді. Шулай туры келді, нендір кешеде көресің, біз Шалпы мектебінде оқыдық деген ек. Шуннан енді танышып кеттік. Бұлай нелерде шырашулар оңды зур нелерде, дворисларда, нелерде болмады. Болғаннардыр алар, білмейм, біздің білен оңды неде мұғалемеде болмады. Мәскеуде татарлар деген шуны еске түсіресім келе. 1957 жылына декада болды. Татар сәнғатының декадасы. Міне бая башлаған пекірім ол. Міне шunda өзбеклеріні қарадым, қозақларыны қарадым, қырғызларыны қарадым, тажикларыны қарадым, түрікменлеріні, әзербайжанларыны қарадым. Міне аларының театры білен шаштырғанда, татар театры бір башқа үстін еді. Чөнки аларның көбісінде татар кішілері келіп, татар театры түсірген болғанын екен. Екіншісі, міне сен айтқан татарлармен аралаштығысында, татарларның көп екенін шунда көрдім. Урам толы халық билет жоқ. Кірәбіз деп, тәрәзелерін ішкәрін ватып бітірділер. Милиция, конный милиция театрыны әйлендіріп алдылар. Нәрсе деген сөз, жетмәсәлі, неге театрға Ленин ордені берділер. Ол ордені, ол заманда Союзный республика театрларына бермәділер. Нәрсе деген сөз, шундай талантлы труппы. Оның турында Мәскеу нелері тәнқидшілері, yazушылары, халық, вообще. Анда ашабыз дегендер театр міне. Ләкин театрын аштырмадылар, біздің обком кішілері. Чөнки Камал театрын ташлап, бүтін талантлар Мәскеуге кетешек. Ол дұрыс фикірі болмаған, бүтінней. Бүтінней дұрыс фикір болмаған. Шунда ашқан болсалар, Мәскеуде міне қазір 60 жыл театр боладыр. Ол шундай бір. Мен шундан менің көңілімде қалды татар театрына хөрмәтім. Оның артистларының талантлы екенін көрдім бит мен. Бұл бірінші курста оқыған оқушы, ол шундай зирек ақыллы бұла. Ол өзін гений деп ойлай, һәм әрбір артистқа тамға суға, бәя бере. Чөнки аның әлі пока бір нендей жоқ, шегі жоқ. Ол ішлей башлығаш қына өзіңнің кім екенін білесің. Ішлеген шанда, оққан вақытта әрбір әйбірге талантына бәя бересің. Шул вақытта мен шақ қатқан еміндағы талант артистларыны қоян жиылғандар деп, нұғаның бір неге бар екен. Міне қазір бізде бет жиылабыз Татарстандағына татарша білешек балалар. Сен Россияның ізде бүтін дүниясынан татарша шығып, сәхнеге шығып, сөйлей алырлық, татар жегеті татар қыз табасың мы? Жоқ бит, таба алмайсың. Алар келгенлер Мәскеуден, Оренбургдан, Астраханнан, Шилебеден, Уфадан, бірәм жиылған, миллионнаған татарлар арасынан жиылған шын талантлар олғанлар екен. Қазір Оренбургдан да, Мәскеуден де, Уфадан да келгенлер бик сейрек бит, бик сейрек. Мен енді айтмайм Шилебе, Свердловскілардан. Шуңа көре біздің татарның артистларының орны, тараған орны кеми бара, орыс бізді ашап, ютып бара. Телевизіне ютқанға көре. Кересің орыс театрына татар қызлары, татар жігітлері ойнайлар. Нендегіне орыс театрына кірме, мына шығышлар ясын бит енді. Кірме, қарайым рәсімдерін, біздің татаршылар. Шоқ қатқыш. Әлі мына малы театр келді, көрсеттілер спектакль. Татар қызы, героиня, малый театры. Мында енді ол сөзде мүмкін түгіл андай бір керек ме, нешегінде. Мәскеуде айтам бет ол, Мәскеуде бет татарның ең оқымышлы кішілері жиналған. Ең ақыллы кішілері. Олардың бүтін кіші біле бет. Руслар білелер аны, оларын. Бүтін кіші біле. Әгерде шунда шул кішілер, татарлар жиналып, бірер сөз әйтселер, ол бүтін дүния яңғыра ешақ. Россияға ғына түгел. Екіншісі, татар милләтінің бейіклігін көресін келсе,
Ana Kur'an'da nice admiral, nice general, nindi kişiler, nindi okumuşluk akademikler. Kora, kur, eğer de sende küz bulsa, ili mağana bulsa, anla, nindi halı ikenin. Şuna göre, anda sözünü aytı da mümkün değil. Men endi anda uyuşturup ağırdır ulim gil uyuşturup ağırdır. Çünkü Tatarlıktan ağzınız ayttınız baya, tarqav xalq dep. No, nişlisin, şunday yazmış. Lakin mine barabız bit nege Moskvga, gastrollar bilen. Allah'a şükür, xalq yeri, yardım ite. Men endi bek rahmatlimin Tatarlarga anda yürgenler için. Onun birey-bireyine qolaşaq, mine biz etemiz bit. Anda yürgen kişilerge aytam endi. Mine ol quvvatlanmayacaq. Oşağı işi kuvvetlanacak. Bütünse kuvvetlanacak. Lakin sanat bilen beylengen eyber kuvvetlanmıyor. O kuvvetlanatırın eyber değil. O mengelike kolaşılay. Var mı, yok mu, balaşılay kolaşacak. Men aptırağanım, Luşkov ettiğimden elbette. Moskva'da 1 milyonga yakın Tatar var deyip. Men indi şanmadım elbette. Ol indi bizge indi biraz köngülümüz köterilsin. Birden bilik kişilik halık eken köşetir için rahmet yavrular dep aytdı. Özleri etkençe endi şol 552 ming dep tesirler, 426 ming dep tesirler var, türlüçe aytırlar. Lakin vallahi bik köpükte degene tugel. Hamna birdemlikte. Mana birdemlik nerse degen söz o. Birdemlik o maksatçan terbiyelengen halk. Niçin ol birdem? Niye kiragana bugün birdemlik? Hem şol birdemlik yardımında nişik olga gitiş bulurga mümkün. Ondan mena şu şey bir Moskvlar için indi ol. En katlalı soruların birisi. Nu tiyatro şabız dep etkenler indi mena. Tiyatro şabız mena şu narsada kino tiyatrını remontlab bitiremiz. Biz ne vakşa remontlar dep dinlen. Şunda akademi tiyatrının filialı olurga mümkün degen sözler de yürüdü indi. Lakin bir plaşatka dep ayttılar indi. Bir urun bulsa, şunday bir urun bulsa. Akırın jiya başlasan, elbette bir kilmese de bir kilirler. Men endi olarga şul birgina sözünü aytasim kela. Biz sözde yok, onların yardımına muhtaç. Onlar biz de yardım edirge tiyiş. Çünkü biz birbirimiz bilen yardımlaşıp yaşamasak, bulay da tarqav xalq akınlap yokqa çıgarga mümkün. Men bir de sosyalizm biter dep oylamadım. Jimirilir dep anı көз алдына ketire almadım. Çünkü ol şundaylık birikkeni, şunday taş, temir stena. Onu jimirilir, Sovetlar Soyuzu tarqalır dep bir kimden көз алдына ketire almadı. Mine 50 yıldan sonra nerse bulur, olar kişi olarak kalırlar, anda ben söz etmeyeyim. Millet olarak durumda söz var. Kişi olarak Allah verse kalırlar, hiç kalmasınlar indi. Elbet yana balalar tuğla. Kalırlar. Aytam bit, Ruski Tatarin degen yana millet barlıkka kelegen muştalı. No, benim köngülde aytam şoluna kala, koşan kişide milli gururluk yok, milli antüben, hem yaşamının maksatını özgertü yok. Ol millet ekirine sen etkende yarıklaşıp yokqa çıga. Men endi Rusların halk sanının aluna bütünlüğe işanmayayım. Allah'a kırılgan dedim indani yazdım da, anlattım da. 36 yılını Stalin Sovetlar Soyuzu'nda halk sanını alırlar. Stalin qara çıga da этого не может быть. И halk sanını alan kişilerini atıp bitirirler. Yanadan sanıyorlar. Mine bu halk, mine bu katli. Mine bu halk, bunun katli. Mine bu halk, bunun katli. Ne degen söz? Bu sene ne köp mü gerek? Tatar 5 milyon. Yok, 4 milyon yarım. Gruzin, hani Ermen falan mı? Da mine şulay gına. Ruslar bir köp artkanlar. Men andi ilerge şuna atıran kişi değil. Razinni bilesin indi. Özünüzü yandırdı. Özüm yandırıga tilekte bulgan, mümkün bulgandır belki. Koy vakit. Ol bit, çünkü ol şundan da bir nindi de yoklukunu görmegen kişi günahını işlerge mümkün. Bir nindi de.
Ул бит бер нинди яктылык күрми. Үзенең милләтенең киләчәген өчен бер нинди яктылыкны күрә алмый. Ну, анда сүздә юк. Ну, кумышлы менә минем яшьтә 79 тулган инде, 79 яшендә. И кандидат наук, философ, ниләрне үзләренең тормышын, динен, мәҗүсилеген динен әйтәм. Урыс динен түгел, мәҗүси динне торгызга теләгән кеше бит. Нәрсә белән сүзен бетерәм? Бушану дигән әйбер. Шул инде ул, әле ул ни әзерлектән түгел, мин әзер түгел, сүздә юк. Аңа. Мин әзер түгел, әзер түгел. Ләкин шундый теләкләр булган иде. Разинны үлемен иткәч, бик нык уйландым һәм тетрәндем әлбәттә. Бик нык уйландым, тетрәндем. Альберт Разин, миңа гел Степан Разин дигән ассоциация китерә ул, Разин. Степан Разин дип. Альберт Разин дигәч, башта мин татар микән ни дим, әйтәм бу. Үзе Разин, үзе Альберт. Соңнан гына удмурт икәнен белгәч, нәрсә әйтмәкче булам? Бер канал, бер телевидение, берсе бер күрсәтмәде. Аны әйтәм бит, эчкән кешеләрен күрсәтәләр, аерылган кешеләрен күрсәтәләр, барысында. Ә монда шундый зур фаҗиганы урта, шын, әгәр дә Россиядә шын демократик дәүләт икән, ничек күрсәтмәскә мөмкин шушындай фаҗиганы? Моны бит бөтен дөньяга Индиядә яндырсалар да индиецлар күрсәтер сөйләрләр. Кытайда яндырып, Тяньаньмин инде площадьны яндырып бетергән кеше сөйләдек. Ә монда үзләренең Верховный Совет каршында үзен үзе яндырган кешене турында бер каналлар, бер ниләр сөйләмәде. Менә шушындай көнгә калырга язмасын, Ходаем. Үзең яндырып, үтереп тә аңлата алмассың үзеңнең кем икәнеңне, үзеңнең милләтеңне. Ә моның әлбәттә ул мәңгелеккә кирип калачак. Алла бирсә биргәнсә, мин ышанам. Ул милләтне уятудан эшләнмәгәндер дим. Ул инде шиксезлекне аңлаган, менә шушы фаҗиганың бөтен тетрәнүен. Әгәр уятырлык кына булса, инде ул күпме яза бит. Күпме сөйли. Униксендә кайтмадың, нигә килмәдең, нигә дип. Мин бит гел киләм, Оснакка кайтып, анда безнең авыл бит юк. Шунда вафат булган, сугышта һәлак булган кешеләрнең ни һәйкәл куйдырдым. Шул һәйкәлне ачара дип кайткан идем. Ну, яңгыр булды, көчле машиналар кирерлек түгел. Ну, миңа бик ошады һәйкәле, тыйнак кына, матурына булган, Аллага шөкер. Үз гомерендә әнә шул ике яхшы эшләдем инде. Сөйләгәндә бар, алар миннән калачак. Шул зияратны өр-яңадан тартып, каберләрен, чардуганнарын рәтләп, бөтенесен эшләделәр, буятып, тимердән әйләндереп алып, һәм менә шушы, бу да тимердән эшләнгән матур. Ул менә минем үлгәчтен калачак әйберләр. Алар менә калачак. Бу менә минем үз гомеремдә халыкка эшләгән яхшылыгым. Бу инде юкка чыккан авыл бит.